Maşallah. Униженными могут сегодня стать послушными. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Эти дни мы вращаем среди людей, чтобы проявились искренне верующие и лицемеры, чтобы Аллах избрал из нас тех, кто достоин быть свидетелем, тех, кто достоин быть мучеником на его пути. Поэтому в этот день, день единения, призываю себя и вас помнить об этом завете Аллаха Субхану ва Тааля, не возноситься над другими народами, помнить о нашем единстве и помогать, поддерживать друг другу в том, что является благочестием. Maşallah. Namaz cemaat okunu da kaçamat. Doğru basın inşallah. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah oyna bora dorora beni. Maşallah. Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Janob bora go'shat. Xudowan ovozi xonadagi hamma taxalluf chi orzu havasdan ba'zi xonasini burasan. کسی که در غریبه خدا سوال در نزدیک مادر و مادرش با خدا همه زمانه شما کنید همه برادرایی که در این دنیا چی مشکلی دارن خدا مشکلشون آسان بگردونه روی سعی جناب خودتون برادر عزیزم مبارک باشد احتیاط کنید الله دوستان کنید خیرتون عزیز